دما خوش ببینرین هیجا ایرو 24 کودان 2022 روزان روزا سیشمی بویا رو گشتن هری سرکه و هری بالکشین لسرانسری جهانی رودانا محول بدن دنوا 20 دقیقه چین جهانی ده شوار پیشکش بیکن. بله جاری کردن دما خوش ببینرین هیجا ایرو هیزین اوکراینی کل ها خویا داوی یا لروشلات ولاد شدز دا کارگاه آزوفستال یا مایروپولیکو جبو اوکراین وکه خطا داوی پاراسن دهات دیتن ادیکت بن کنترل هزین روسیا به وی که سروریا خو یا لهرمن روشلات ولات راگهاند لوی که جمهور هات کو اوی شریل اوکراین درج بکه روسیا راگهاند کو نزی 2500 لشکرین اوکراین خو را دست کرن او لشکرین وان جی در باسی تونلین کارگه بونه. لأوكراينا شري هري دجوار لفربيك هات افدر كارگها آزوفستال آباجار ماريوپولي يادكوه باشو روشهلاتي ولاته لور هيزن اوكراينا جبو پیشی گرتنا لشکرین روسیا بروجان لدجي هيزن روسیا شرگر پشتی شر سی روژن دسپیک یا ایریشا روسیا 24 سباته لدجي اوكراينای دای دسپیکرن استراتیجیا موسکو هات گوهردن ایدی لگوری ادعاین موسکو آرمانجا سرکه روجهلاتی اوکراینایی بو. جبرویه که استراتیجیا ماریوپولی درکت پیش. هیزن روسیا هر چقاسی دناوا دمک کنده باجار خستن بن دور پیچا خوشی لی کنترول کرناوی نه اوقاس حسان بو. روسیا ادعا دکر که دما دست پیکه ده نیزی 8100 لشکرین اوکراینایی لباجار بون. جوان 4000 هاتن کشتن نیزی 1500 خرادست کرن و 2000 جی در باسی کارگاه آزوفستال بون. دناوا شری لحریم در کده کارگاه آزوفستال ناو خدا بهیستن. ایدی لکارگه هیزن اوکراینا جبو پاراستنا داوی و پیشی گرتنا هیزن روسیا شری خودان مشاندن. 21 نیسان هیزن روسیا راگهاندن کو باجار ماریوپول جالیه وان و هاتیه کنترول کرن. سروک روسیا ولادیمیر پوتین ده هفدیتنا خویا به وزیر پاراستن سرگی شویگوره فرمان دابو کو ایریشی کارگاه آزوفستال نکن لید همان دمیده رنه داین کو میشک جی در باسی کارگه ببه. پشتی وان گوتنین پوتین دناوا مها در باس بویده شرین گران رودن. لکارگه ها کدهات ادعا کرن 2000 لشکرین اوکراینا لینه چکو خوارن کم دبو. جبرویه که لشکرین تابورا آزوفستال نه چارمان شرط و مرجن هی قبول بکن. به ویکی را لگوری داخویانین موسکو جشازده گلانی و 2439 لشکرین اوکراینا خورادستی هیزنوان کرنه. به ویکی را ایدی لشکرین روس جارا یکم داکتن تونلین کارگاه آزوفستال یا ماریوپولی. لشکرین روسیا شویدن آلا خوال سر حریم بلند کرن و سرکفتنا خویال باجار راگهاندن. به ویکیر روسیا کاری خطه که بجاهی یا نافبرا حریم او کرمیده بده آوا کرن. بله هر دولت یکبین آمریکای جبو پشتوانی اوکراینی ده نوا تفگیری ده وزیر پاراسن یا آمریکای لیود آوستن دیار کرد که 20 ولاتین راگهاندن که او آلیکاری نوین چکان بدن اوکراینیه. اوستن او فرماندار دولت یکبین آمریکای مارک میلی بجداری جوینا کماتیکنین پاراستن یا اوکراینی به رایدارین لشکری او پاراستن ین 47 ولاتان ربوند. هر دو رایداران پشتی جوینی درکتن پیشیا چپمنیه. اوستن دازانین کو پشتی جوینا بری استرالیا، بوسنا هرسک، کوسووا، کولومبیا و ایرلندا جی بجداری و جوینی بونه. جنرال میلی هورگلین هبونا لشکرین وان ین ل اروپای جشکره کرد. میلی دازانین کو
د بهارا دربازبوی ده 78,000 لشکرین امریکی د نوا فرمانداریا هیزن اوروپیان امریکایی ده هبون. د نوا وان ده هیزن آسمانی بجاهی او دریایی جه هبون. پشتره اف جمار جسادی سی هاتیه زیده کرن. سرفرمانداری امریکایی گوت نها 102,000 لشکرین ما لأوروپای هنه. بری دریا بالتیک و دریا سپیشش کشتین شهر هبون. لی نها اف جماره جگهشتی 24 و 15,000 لشکرین دریایی جهنه. دو د جوینا داووسی ده سرکماری اوکراینی به آوه که اشکر آنی زمان کو مهانه جوان را 5 میلیارد دلار پیوز دکن. Opening comments, kind of reading that meeting out, and then we have time for just a few questions. ولی سرکوزیر ژاپنی کشیدا فیلم راگهاند کو سروکین دیالوگا اولکاریا چارالیا کوات کو دولتین یبون آمریکا استرالیا او هندستان جه دناف دنه جه روشا اوکراین یه بفکارن. جوینا لیدران آ دیالوگا اولهی یا چارالیا کوات لتوکیوی به مازوانیا سرکوزیر ژاپنی کشیدا هاتل دار خستن. د لوتکه ده سروکی آمریکای جو بایدن سروک وزیر استرالیا آنتونی آلبناس و سروک وزیر هندستانی ناراندرا مودی جی آمده بون. د جوینا چاپمنیه ده کشیدا دیار کر کو د لوتکه ده باندورا کریزا روسیا اوکراین یا لسر حریما هند پاسیفیک هاتیه نرخاندن. کشیدا با کشاندیه سرویه که کو ریبرین کواد جی روشا اوکراینی بفکرن او گوت از رازینه کو سروریا قانونی او یک پارچه یا اردی بپاریزن او لکودری ده بلا ببه لدیشی گوهرتن استاتو کو یک بزوری لکود به او هلوستا خوانی شابدن. 人道支援、災害救援といった新たな分野 بالهر سرکماری دولت ترکیه اردوغان پشت جوینا کابینه سرکماری جارکدن ایریشی یونانستان کر اردوغان گوت ایدی جبو من میچوتاکیز نمایه اردوغان دناوا گفین خود سینیالا ایریشه که داگیر کریه یا لدیشی باکوری سوریه جیدا. Bu arada güney sınırlarımız boyunca 30 kilometre derinliğinde سرکوماری ترکیه رجب طیب اردوغان پشتی جوینا کابینه سرکوماریه درباره هلوستا حکومت یا لهمبری اندامتیا سوید و فنلاندیای جبو ناتوی ده داخویان یکدا. اردوغان دست نشان کرد که سوید و فنلاندیای ده مجارا اندامتیا ناتوی ده دیپلماسیا تلفونی دمشینه. اردوغان یکو چتین داعشی ده حمبیزا خود خودی دیگه ولاتی نافبوری به پشتوانی تروری توان بار کرد. ده ارمانجا ایریشا اردوغان ده یونانستانی جیهبو. Well, Mr. Prime Minister, welcome. It's great to have you here. And هفته درباسبوی سرک وزیر یونانستانی میچوتاکیس سردانا واشنطنی کربو. in search for a better life. Not to mention students like me. د دما سردانی ده میچوتاکیس ج کنگره را آخوی و جوان خصبو کل سر فروتنا بالافرین اف16 بو ترکیه باش بفکرن. هر وها گوتنین وی ینج بو قبرصیشی جالی کنگرسی و دمک دریش سر لنگان بچپکان هاتبو پیشوازی کرن. ده هدف اردوغان ده اف گوتنین میچوتاکیس هبو و اف تشتانی زمان ایدی کسکی بناوی میچوتاکیس بو من نمایه. اردوغان ده دوامی داخویانی خویا لسر انزامتیا ناتو یا سوید و فنلندای ده با آوه که اشکره آنی زمان کو کسی لدیشی وی دردکه و دویج آلیه وان هر دو ولاتان و ورن گرتن و را دستی وان بینه کرن. سوید و فنلندای کو حفته بوری را گهاند بون کو بریارا دست بکرنا پیواجویا فرمی یا اندامتیا ناتوی دانش آلیه ترکیه و راستی گفین ویتوی هاتن. جبر کو دو ولاتان ببن اندام ناتوی دوی هر سی ولاتین هف پیمانی اندامتیه اری بکن. اردوغان جاره که دن گفین خوین داگر کرنا لدجی هرمن باکوری سوریه دوباره کرو گوته اوی لخطا سینور یا 30 کیلومتری هرما اولا آفا بکن. به وی که جاره که دن کجره گل کرد اردوغان نیشانه دست بکرنا ایریشه که لدجی هرمه دا. تکلداری وی که جی و دجوینا روژا پینشمی ده بریاره خو بدن. ve başlıyoruz. Ülkemize ve güvenli bölgelerimize
سەرۆکۆمەرێ ترکیە ئەردۆغان جارە یەکەم 24 تەباغا 2016 bi dagirkerina Cerablusê re leşkerên xwe derbasî Sûrî kir. Ji wê rojê ve li Bakurê Sûrî ji bo dagirkeriya xwe berfireh bike, 20 Çileya 2018 êrişî Hefrînê kir. Di nehê cotmeha 2019 artêşa dagirker serêkanî û girê spî dagirkirin. Ji ber dagirkerî û êrişên artêşa Tirk bi 100,000 kes ji cih û warên xwe koçber bûn. بله به سالان زختین کو چین ل اویگوران دکه د روشوی ده یه هری داوی به بلگه نو اشکره بو ریوبریا پکینی مروین اویگور به آوه که کومی لزندانان را دگیره. کمیسریا بلندا مافی مروان لناوانه توینی یک بوی خو آماده دکه کو زختین ل اویگوران تین کرن ده جهدلی کلیم بکه. بریا سردانی برپرسا کمیسریه میشل باچلت دیار کرکو درکتنا بلگه نوره زیده بونا زختین رو بریا چینه راد خبر چاوان. بلگین مجاره گوتنه جعالی کوما روزنامه‌وان لیکولینر آن ناونتوی و هاتن پروکرن. لگوریوه دیار بو کومروون اویگور لزندان چینه با آوین کومی تنگرتن. ده بلگیان ده اخافتنا یک جرایدارن برین هریما سنجان هاتیه بجه کرن و تیده ده بیجه. هر کسی که هول بده زندانم بره و هما پشتی چنگ آوان دور کد وی بکجن. وکیدن لگوری وینین هاتنه بلاف کرن دیار ده بکو گله کسین بچک و آلاوین اشکنجه لکامپان هاتنه بجه کرن. دیکلداری وان بلگیان سفیر چینه لامریکای ادعا کرکو تدبیرین وان لدجی کسین تروریستن. لآلیه دن سلوک دلگاسیونا پیوندین لگل چینه ی پارلمنتویا اوروپایی رینهارد بوتیکوفر خواست جزاین لهمبری پکینه ورن زیده کرن. Transplantationsmedizin befasst sind, bereist hat. ریخستنا عفوی نافنتوی راپورا خویا سال 2021 اشکره کروتی ده گوت لحجده ولاتان هریکم 579 کس هاتنه دار وکرن ریخستن دیار کر کوچین دوی واریده قبول نکریه دانین خواهین دار وکرن پار و بکه او گوت اگر دانین لچینیشی دیار ببه و جمارا کسین هاتنه دار وکرن جه هزاری درباز بکه. ریخستنا عفو یا ناونتوی راپورا دار وکرنان آسال 2021 اشکره کر. لگوری لیکولینن ریخستنه سال در باسبویی لحجده ولاتان هریکم 579 کس هاتنه دار وکرن. ریخستنه دیار کرکو لگوری سال 2021 رجا دار وکرنان جسدی 20 زیده بویه وها دوام کر. دانه این در راپور ده هجمارا کو هاتیه تثبیت کرنه. لو ما سال در باسبویی دار وکرنا هری زیده لچینه پیک هات. لجبر کو ریوبریا پکین دانیان وکی سر دولتی بناو دکه هجمارا دار وکرنان نایزانین. ندوره کو سال 2021 به هزاران کس لچینه هاتبن دار وکرن. ریخستن وکیدن رادگیهینا کو دمجارا زلال کرنا هجمارا کسین دار وکری لویتنام و کوریا باکور پرسکریک هنه. ریخستنا عفو یا ناو نتوی ولاتین کو هری زیده مروف لی هاتنه دار وکرن وها بریز کر. لإيران 314 مصر 83 عربستان سعودي 65 ولسوري جي 24 کس هاتنه دار وکرن. ریخستنا عفو یا راگهاند که سال 2021 جسدی 25 کسی هاتنه دار وکرن جنن. فونا آلیکاریا به زاروکان را یا نتوین یک بوی ولاتین هری دولمنت ین جهانی سوشدار کرکو حاوردور دحرمینن یونیسیفی گوت به وی رنگی مترسیال سر زاروکان شدیکن. ناوندا لیکولین اینوسنتی یا گریدای یونیسیفی تکلداری شرط و مرجن جیانه اون اولهی زاروکان راپورا کو آمده کری وشاند. در راپور ده جبو کم کرنا چوپه گماری کرنا آو و هوای بانک هات کرن.
Navenda lêkolînê rewşa li 39 welatên ser birêxistina hevkarî û pêşxistina aborî OECD û Yekîtiya Ewropayê analîz kir. Analîz li ser pîvanên plastîk, ritûbeta malan û çopê hat kirin. Di raporê de Spanya, Îrlanda û Portugîz wekî xwendekarên baş tên ragihandin, welatên din yek jê jîngehek bi ewle û baş ji zarokan re nahêlin. Avustralya, Belçîka, Kanada û dewletên Yekbûyî Amerîkayê vê baweriyê nadin zarokên li ser xaka xwe. Welatên herî kêm dewlemend ên Amerîkaya Latîn û Ewropayê bandorek pir kêmtir li ser rewşa giştî ya cîhanê dikin. Dîrektorê Innocenti Gonella Olson di daxuyên yek çapemeniyê de wiha gotibû. Gelek welatên dewlemend ne tenê jîngeheke paqij û ewle ji zarokan re nahêlin, di heman demê de xera dikin. Di raporê de hat diyarkirin ku li 39 welatên ku hatine lêkolînkirin, di nava xwîna zêdeyî 20 milyon zarokî de asta metalên giran gelekî zêde ye. Li Îzlanda, Letonya, Portugîz û Îngilistanê ji her 5 zarokan yek ji malê bi ritûbet û kufikê re rûbrû dimîne. Li Qibris, Macaristan û Tirkiye jî ji her 4 zarokan bandorê li yekê dike. Di raporê de her wiha hat destnîşankirin ku bereva jî Finlanda û Japonya bi taybetî li Meksîkayê gelek zarok hem li hundir hem jî li derve hewaya jehrî distînin. Li Belçîka, İsraîl, Hollanda, Polonya, Komara Çîk û Swîsre ji her 12 zarokan yek bi rêjeyên zêde qirêjiya dermanan re rûbrû mane. Belêvînerên hêja ji dema derketina vîrusa Covid-19 û heta niha bandoreke xwe ya zêde li ser asta jiyanê ya cîhanê kiriye. Buhabûna nirxê pêdiviyên jiyanê jî rewşa civakê hejartir kiriye. Rêxistina Oxfamê diyar kir ku dibe di sala 2022 de milyona kesên din jî li karwanên xizaniyê zêde bibe. Hem wextê vê di dema vîrusê de serê her 30 saetî kesek bûye milyardêr ango ji kesekê ji gelek kesan wergirtiye. Saziyên xêrxwaziyê jî bendewariyên ji ber buhayê xorek û enerjiyê bêhtir dewlemend bûne, baca sermayeyê dixwazin ku ji aliyê van kesan ve were dayîn. Şewba Covid gelek mirov bêhtir xizan kir lê ji bo hinekan bandoreke hîn cuda kir. Milyarderan di nava şewba vîrusa koronayê de serweta xwe gelekî zêde kir. Li gorî raporeke nû ya Oxfam, di nava 2 salên derbasbûyî de serê her 30 saetê kesek bû milyardêr. Saziya Xêrê rapora binavê qezenca ji ser êşê roja yekşemê weşand û tê de ragihand ku di navbera adara 2020 û adara 2022 nêzî 573 kesên din bûne milyardêr. Li gorî raporê serweta milyardêrên xurek û enerjiyê ji ber zêdebûna bihayê enerjiyê û xurekê, herwiha bandora şerê li Ukraynayê di nava 2 salan de bi 453 milyar dolarî zêde bû. Ji ber her milyardêrekî nû yê di dema şewbê de çêbû, dibe ku sala 2022 milyoneke mirov zêde xizan bibin. Ji dîrektorên Oxfam Internationalê Gabriela Boucher got, serweta milyardêran ne ku gelekî biaqil bûn, an jî gelekî xebitîn ji ber wê zêde bûn. Nexêr, ji ber wê yekê zêde bû ku karker bi mûçeyekî hîn kêmtir di nava şert û mercên hîn giran de têne xebitandin.
Oxfamê ji bo çareserkirina pirzgirêka newekeviyê jî pêşinyar kir ku li ser dewlemendên gelekî mezin tavilê bac bêferzkirin. Saziya Xêrê têkildarî milyardêrên ku serweta wan di dema şewbê de zêde bûn ji bo careke din baca piştevaniyê pêşinyar kir. Oxfam got ji bo 2.3 milyar mirov ji xizaniyê bên rizgarkirin ji bo li cîhanê bi têrekî derzî bê bikar anîn û ji bo ewlekirina parastina civakî û tenduristiyê ji bo her kesî ev yek wê têrê bike. Berên çên me bi dawî bûn her şad û baxtewar bin.